maloko a EFF a palo ya go tsebalega a hlola a gwanta ka Pretoria go seo ba se bitšago matsapa a go phološa maphelo. Ba dirile se le ge naga e le ka tlase ga level 3 mo dikopano tša batho ba go feta lekgolo di ile di tšwego. Ba nyaka gore lekgotla le laolago dihlare mo nageng SAPRA le potlakiše tumelelo ya meento ya COVID-19. Moetapele Julius Malema o bušeleditše mantšu a gagwe a gore ba ka se latele dikgato taolo tša COVID-19 ge bontši jwa maAfrika Borwa a sa entwa. We will not vaccinate majority of our people with J&J only. We need more vaccines from different countries. Malema o nyaka gore hlogo ya SAPRA Helen Rees a itokolle mošomong. If Helen Rees has not resigned, we are going to a house. Not here. We are going to a house. We are going to do a sit-in. Le ge ba bangwe ba swetše megwanto wa EFF ka nako ye ya lephuto la boraro la diphetetšo, ba bangwe bona ba gata ka mošito o tee le EFF. We've realized that we are facing one common enemy, which is a failed ANC government, which takes its interest into account rather than taking those of the people of South Africa. Ka la boraro SAPRA e boletše ge e amogetše dipampiri tša moento wa China wa Sinopharm le gore e ya go lekola go bona ge e ba o na le bokgoni bja go lwantša COVID-19 mme e tla araba EFF morago ga moo. EFF yona e re ge e ka se hwetše karabo pele go feta matšatši a šupa e ya go matlafatša lesolo la yona.